laphuza ngelala elatshotsha kochichi ibhathi lakho mnewethu elalikhatshayo selise laphuzwa ngelala elatshotsha kochichi ibhathi lakho Solomoni elatshotshayo selise laphuzwa ngelala elatshotsha kochichi wetshele elatshotsha kochichi ibhathi lakho mnewethu elatshotshayo selise laphuzwa ngelala elatshotsha kochichi ibhathi lakho Solomoni elatshotshayo selise laphuzwa ngelala elatshotsha kochichi wetsholo indaba yebhathi yaphambili madoda wetshele indaba yebhathi likamnewethu uSikhuze elaqatshayo ngithemba abaningi bayazi lindaba akade akhuluma ngayo waze wasishiya lokho ekhuluma ngendaba yebhathi ethi abafana bamthathele ibhathi lakhe madoda abaningi babecabanga ukuthi mhlawumbe yiziga nje kumbe njengomuntu oculayo uyacula nje kuphela hayi qiniso kubana amabhathi ayahamba madoda okanamhlanje sekuhambela amelikanduks ibhathi njengoba lisazi ukuthi ensukwini lalimbone ngihamba ngitshaya-ke umculo indawo zonke izigaba zelizwe lakithi eziningi ngafika endaweni yakochichi ngalala ngicula ngikhona ngithe uma ngitshayisa banika indlu yokulala sebenike indlu yokulala ngalala ngithe mvuye ekuseni sengihamba ngisiya lapho engangisiya khona ngase ngikhohlwa ibhathi lami kuleyo ndlu ngaqhubeka ngisiya phambili ngafika ePlumtree ngithe ngifika khona senibona ukuthi ibhathi lami seliswelakele madoda sengilikhohliwe ngase ngithumela umfana kubona lande ibhathi umfana uthe siyafika kochichi wathola bethi bona ibhathi balibona mpela kodwa-ke baliphathisa amakhondekthi ebhasi ukubana azonika into eyisimanga ukubana lo baba umnikazi walindlu walaywa ngamapholisa kanye lami ukuthi ibhathi liyafuneka kumele ukuthi ahambe ngayebona-ke lawo makhondekthi abalethe ibhathi wathi uza kwenza lokho kodwa-ke kasakwenzanga ngoba sokuze kunamhlanje kusukisela ngo-1994 ibhathi lokhu lingakatholakali madoda njalo nxa ngidibana laye ngikhangelana laye uyangibalekela kasafuna ukuhlangisa amehlo la kusenjalo abantu besikhalangeni bayasola kakhulu indaba yamabhathi abafana besikhalangeni abahlabelayo bathi bona sebelokucabangela ukuthi amabhathi lacatshayo ngabona mhlawumbe yiwo abulala abafana besikhalangeni abahlabelayo madoda wetshele bayasoli kakhulu abantu besikhalangeni kakhulu ekheji ePlumtree laseCholotho lakwezinye izindawo eziningi zakithi madoda bathi bona indaba le kumele ukuthi ikhangele kahle madoda kathi kube kusenjalo sengihambe mina osiyazi lamazayoni ngibusisa ngendaba yebhathi bonke bantshela ukuthi ibhathi likhona lisesiphaleni njalo ligqokwa ngundopho madoda lokho sokubeka sobala ukuthi indlela zimbi madoda wetshele kuze kungikhumbuzele umnewethu uSikhuze madoda wayethuma efika lapha engicula khona afika athi akube khona bengiwaculele isikhalanga lalela uzwe wetshele
sakhe njengenxayane madoda. Lapha ngikhuluma ngomuyi uSikuza lalela usu esehlabela isikhalanga. Banolila bana bethu banolila, banolila bana bethu banolila, unolila Chebukani unolila, unolila Chakalisa unolila. Athi mayeseqina athi ayiye aqhubekele phambili uzethi awuzokhe kuze kungikhumbuze njalo ngomnyaka ka-1980 lapho ababehlangene khona ukuthi uBingo longoChase Muyi laye uSolomon Sikuza bese ukuthi uNduksi babehlangene eBF koBulawayo. Wayibamba uBingo ulalele lapha ngikhuluma eJagala kodubela kobaba uMuyi. Sene mujali muti kuchila maboko, sene mujali muti kuchila maboko, sene mujali muti uBingo longoChase lo ambakhohlonga ngezoculo. Usikuza siyamkhumbula, usikuza siyamkhumbula, kwezomculo usikuza siyamkhumbula, uBingo siyamkhumbula, kwezomculo uBingo siyamkhumbula, uBingo siyamkhumbula.